Hello, Tuni, Kuki News in Vezose, Nabon Savin Lim Nevin, Tuni, Tu Kim Hotu, Anomo, Zingin, Ahin La, Igam Sung Inam Sungova, Tilso Hozong, Aban Banin update Hin Bolo Hitin, Anop Na Hi Hen, Anop Lo Na Hizong, let say Te Hingai, Ahi Inizitsun, Igam Sung Inam Sungova Tilhung Ho Hi, Aban Bana Ihin Say Ha Diwahi. 20 February 2026 ahita in tunin jong igam sungova kipa na cha chom boloi eumovin gen thei ha sat na tho al hilong tampi jong eumovi ti ho jong hi mu ahin tunia jong chu news za chom chu event nai le langkhat langa thang tom jong langkhat langa liso na ding jong langkhat langa event na hi la boina kipa na za chom ho jong hi ahi in ama sapenin meitei cm tha pa hin tu a hi news za chom ma flash na bol na ahi le Kuki mla ho ahi lawa hi le Kuki displaced person tis idp Kuki ho ahi in meitei ho ahi in akimu pi in hoita ta in 2023 a Kuki le meitei ke boy na amas sapen hidinga ginchat tichu cm khanin hita hi virtual ta ti chu online hi zong le Kuki le meitei ahung ke ho pi na hi che ho hi amas sapen hi ti na sata ki phat sei na ho za chom ho zong mo thu jeng zong isimai le longhan hi in chule Kuki lang hi han meitei lang hi zong le IDP ho hi relief material pi na dinga scroll som thum le thum jan hi azong soina seita win scroll som thum le thum lang sanction hong lut ho mi chi ko na hi relief material ho hop do na ho sumla pai hop do na cha chom ho zong na nei ti hi anak sein hi chi chung changa hi government a hi lo le million milal hon zong na sata Manipur CM pa hi pa cha na ahin bolove ti ho jong hi mo ahi in pa cha di se now chu CM lui pa chu Kuki MLA hon atosot povin to tha pa wang hi phateta in atosot novi ti hi min ahin mu phat na wa chu huti ai la chun meitei la Kuki ki ka cham na hong tanti hi ta chu CM pan ahin la Kuki MLA ho chau sen jong ahin to sot no wa hi la chun Kuki la meitei ki ka hi cham na hong wa tan ti pa hi na sata akisai ti jong hi iga he thei di wa I phon wa hi in chule hi chi keu chu hi lowa tu CM Manipur CM tha pa hi chi wa ahin to sot ding advice hin pe ding lungel hin sei pi ding hi ta hi na tong lew hen hoin ti advice hin pedinga hi oinam Sunil Singh chule lieutenant retired hi chi nisikanta kitipa hi het deu ahin hi chi ama men hi galaya jong chu ana popular le jeng ahi in hoilang langa sepailam kaya ko yuham ahi lawai le Kuki CHATE that chimit dinga aboy na lang langa chu ama hi ana koi le jeng ahi in hi chito banga so aman arambai tengol ho hi ana LAMKAI ji pan ala awa commando forma ki form sa achang le thingnoi forma ki form sa mi khat si in to mun ni le thum ahin nei lo na pau jong chu ama pa ji hi ahi in hi chi pa hi tu hi Manipur CM tha pa wai khem chan advisor dinga hi LHENGDOH ai ki tai ti mu ahin akhoti ai le chun tu ni chan ge Kuki CHATE meitei to iki boy na chungova hi meitei ho hi I chan ham khana hi hunglo thing to pi o hi ti pa chu hi chiwa ko na jong hi mu a hi in tu le tu a hi gal kap si sa lo hin na a hi po in politics ho hin political solution I thu mo a hi in hi chi political solution a thu mo vai le politics bolding a hi ti pa hi
ama wain to gon aneu cho masanga chu anongol zep mo ti ding ham rambai tengol a hi in a commando ho a hi in ama ho panna a chu pan a hin la wa physical ta chu gala in bol wa hi le ama ho thinglanga chat thei be lo a hi je wa chu mi tampi na tha pi o chu ina tha pi wa hi le hi chi keu chu hi lo wa mi i tha pi keu hi lo win political langa zong hi i chan ham khat na ha sap na mo chan na a kamu a pau zo lo naw tampi hung ta a hi wa nga tu chu nga hi phate ta hung ki gel lo wa Manipur hi hung ki khate ding a hi tai hi pan ila wa le hung ki te ding a hi ti hi a hung ki het do phat no wa chu policy hi ain khial ta chu Kuki CHATE a thu mu chu ipiham political solution a hi ai la political a fight I bolo angai physical a fight angai ta poi ti hi zo ma holonge ngi a chu tu a hi ma in political ta a hi fight in bolo political langa hi nasata planning a go nova hi chiwa hi na hin to le ho lang MLA ho a hi in a hi lawai le government to killing josi Manipur government to killing josi tu ni chan ge sumla pai ingai lu je wa cho ina to sot ki no hi ta cho ni to sot ki no wa tu ni a hi igam inam din mon pa hi call chunga ke ding hi ta cho ei hin sot la ni neu chu koi ma cha ki hing ta lo ding na hi chi MEITEI hon suma hin kai wa to ai call ninga ai koi ta cho call chunga I din sa wa ta cho phan te ti ni neu le I to pi vai le kola cho hi de ta cho hi chi din muna hi ki ding hi ta cho masanga ina kilung to dano a hi lo le ina pandan ho chu iga vet na hi le chun MLA hon zong popular government ki job loading a hi separate administration hi ding a hi tai tia pan a hin law le hi chi wa cho SO hon zong a hin to sot no wa Kuki CHATE dinga political solution center in nigon pi event ti hi cho a hin la hi chi ho chu aban bana hi hin zo le mois na hin zo le mo wa Manipur ke theilo ding a hin ti taw a hi le political solution I thum na wa chu political langa hi iki khen wa hi le hi theilo ding a hi separate administration athum mo hi MLA hon separate administration athum pau hi a right no hi chi a ball theo hi Indian dan pi dung zuya jong ki ji a hi in hi ji chun a hi thea hi le hi chi pa hi alun lo na dinga hi I fight no angai ti a political langa chu hin kai lut ke no ta chu sumen pi ke no le hin kai lut taw a hi le physical langa jong en kai lut taw to ai politics langa jong en kai lut no wa hi le chun ima sango hi ka sei banga chu MEITEI hon sum ivet sa wa ikai wa call ning khana tu a hi inga a hi in hi chite ni advisor ahong hi ki na hi le chun iti ta le hin I to a hin pi deu ham a hin pi ni niu le anoi langa hi deu ti lo wa hi Kuki CHATE a dinga lamdang ta poi ti chu tunia kanammi pi te ho I kha do theine dewa ponat umbe sa avela sau deu khat ka hin sei hi in tu ni chu het de hin 20 February 2026 hi zomi namni igam sunga Churchanpur district sunga jong anakimang hi in hi chi ki man na a jong hi mun chom choma student za chom ho a kona jong hi message ki pa pi na thu phone za chom ho jong a hongin ke so ho a hi in a hi lawai le nga thado in pi Manipur ho akona jong hi mu a hi in hi chi ama hon jong zominam ni kanit pi ve ka hin ke pa pi ve ti ho thu thot ho jong a hin bol ve ti ho jong hi mu a hin alang khat na cho I vet nai le ki pa au ma a hi in a hin la tu le tu a hi chi thado in pi Manipur ki ti pen hi tu le tu a hi kanami te ho ita san lo di wa hi tu lai hi lamza thang jong tok so ho a ahung ha to le in hi chiwa athu sei ho hu ga ngai leo chun hinge adi ta sei do na jong umai na adi ta sei do ikati na pa chu mi a hin dem na a Kuki CHATE a hin dem na a ilam kai ho a hin dem na pa hu a hi na ta an sei do chu hi che pa hu di isa chu a hoi a pha I tiu chu
ahi wa nga lamza thang hi ka namite ho avela ka hin te mai a thu sei ho nga yo hi ti a hin la ta san po te ama hin tu ni chan ge ya kuki CHATE kuki gama ko na kal song do ho hi 0 fir thang akampi so ke hi so nta san lo le tu ni a hi LAMKAI ke hi thi ho kal hin song do oven Manipur hin khial do oven na boy chat jeng de wai hizi a chu ikichi ithei de wai tu ni chan ke ya aman alung han na a LAMKAI ho a hin dem mo wa hi le a hi na ta hin sei do le adi e ti wa i to sot nom jeng zong zo mi tampi a to sot nom a hi lo le a thu anata san loi jong tampi me ta hi zong le a sei do ho chu adi poi ka ti na a hi poi a hin lamza thang hi ta san thei a hi poi hi chilanga jong hi athu su khat no hi ga ve ki leuchen tha do in pi manipur ma hi cha ama hon media release a hin bol na wa hi chi tu ni a bol wa hi chi tu ni a hin bol now media release a hin bol na wa hi hun kiti thado adinga chu thado tribe ma dinga chu culture dinga athu pi pian khat chu hi chi hi tu ni a igam lo hil khat MEITEI gam sunga manding a hi ti a jong thupon a boloi ta chu 2026 hun thado culture festival 2026 hi phai sunga MEITEI gam sunga manding a hi chi chu ka sei chu lamza thang thu sei ta sano ngai hlau hitin ahin la ta san po te aji chu nahin ta sana nahin zui a hi le MEITEI ho thanga nahin puilut dinga hi chi hi mi pi te ichi thei de wai tu la zong i chanam khat thu a sein YouTube channel nei hon chong interview a bolovin hi ho zong imu so ke de wai inam LAMKAI ho ahin dem teng le thudi ta sei do ai thudi ta ti chu dem na a ahin sei ho hu hengi inam LAMKAI ho chan a het chet ja chu a sei thei a hi in a hin la tu a I future diu imasanga in LAMKAI diu a hi lo le imasang ilam zot diu dan pa a sei pa hu ei ho thanga I o thei ne diu bo thu sei do a hi in ngai hlau hi ti a hin la ta san po te ti chu kanam mi te ho ka hin tep thei hin tin tu ni new so chu mun tena ahung thangen imu so ke de wa hi in Kuki MLA som EIVEDA inakithang at piu a hin la tu ni a hi Kuki MLA som la a khat hi pu vungzagin valte ama hi ahin ho anabei tai ti hi akimu in no mo kisale jengin ain sungmi te pathinin thu thim theina hin pin tin pathinin hin umpi jingta hen ti jong hi iga seido wa hi in masanga patna 2023 Manipur violent ahung ki patna Manipur gamsung ahung boya hi Amazon hi MEITEI hon anavoli di chatno a driver pa ge hi anavoli wa hi in ahin la ama hi pathin lungsi na chu ha zena hung ki zena hi le Delhi khopi sunga hi hung dam do kitna hi chi ahung dam do zo kho ahung het theya hi eima gamsung Kuki CHATE chena gamsunga hung lut kitna welcome phatata anakinei a hi in ama hi politics theme ta khat mi zong a hi in politics a zong hi senior khat a hi ta in tam thum zen hi ta chu MLA a hin po a kum som gup le thum lang hung thlina MEITEI hon atek a hin bol na wa hi chi to bang wang se na hin to na je a chu dam ding deina a hung ki zen jing laya dam do zo talowa eina molem sanu a hi ti pa hi het theine dewa iga phonu chu hi hen lang tu ni a jong hi EIHO Kuki CHATE MLA hon separate administration ti a anaki thum jong chu adang aji adang ima ampoi pu vungzagin walte hi birin advisor anahi chu advisor anahi a meeting aneyo hi chi meeting anei zowa ahung pot do a MEITEI hon anavo hi chu Manipur violent ahung ke pat Manipur gamsung boy ahung ke pat na chu
hi chi to bang hi anato hi chu hi chi to banga meitei gam sunga hi zong le Manipur gam sunga Kuki CHATE jong Manipur a part of Manipur ka hi vetia inasan layo a hin boy hung ki pat masanga cho ita pan anakila a Manipur CM advisor a jong anapang CM ana advice thei dinga panmun lo thei CM MLA mai jong hilo CM advisor khatna pang hi chito banga position lien ta jong MEITEI gam sunga ka safe ta lo wa hi la chun kei ho atuma ki vai pu ta vinge ti a MLA hon hi chi separate administration ne athu mo hi cho a hi le hi chi chu mi pi zo sen i hin chi pi ham ni ti a hi le tu a hi EIVEDDA hi le MEITEI government sima MLA tam pi hung zau ki ta na hung zau ki ta hi chi phamo a ki sale jengin tu ni a pu vungjagin walte in ato hi ima sangova MLA hon zong na to thewa hi ji chun ching theu hi ti tu ni a cho social media khana ka na hi le pasal khanin video khat a hin post in lam ka khopi sunga bora nen bora ni thum lang hin po a hungwa le kha chu video na kap doin kivet no vo CHATE ho ima sang deu hi chi hu hi na ki chi thei lo wa kham na thei na bol wa hi le hi chi hu ima sang wa hi ati a holim na hin bola ka lunga to kha na ta kha cho adang hi po in namasango a hi ti a hin sei na a chu kaga age la hi le Kuki CHATE jong inam din mun to ka in te ka chu inam pi jong ichi thei lo wa hi le phat khat le hi chi to banga ho I kha de wa hi tu ni a chapang hon jong na ka tong nom poi ti a anu apa sumhol sa hung khang let nova hi chi ho apowa chu ahung kho sa wa anu apan sumla pai tam pi a hin pi wa hi chi ho a ko na chu ken iti sum ka holding ham ti ngai to talawa anu apa sum hol sa a ne lo ne ma a hin ne a hi le chi bora ni le thum chu po a tu ni a ne na po a thi se hola wa a hi chu nale hi chi chu a hi in a hi le tu ni a jong hi Kuki CHATE hi state nei nai lo hi ve chapang cha hi na lai ve state nei ho to iga kite ka wa hi le chun e hoi chapang cha hi ve a hin la hi chi state nei sa hon sum ap ho chu inni wa hi chi wa ko na chu iki depend jing wa hi le ima sangu chu e ho jong hi chi thi se hol pa banga chu mi ga ma I wa le diu gen thei ha sat na ka tong nom poi ti pa chun na sata na ai to diu mi nui sat mi za pi hung chan de wa hi ti jong hi ki sei do no mai MLA ho jong hi pathinin lampi agot pi jing chu pu vungjagin walten gen thei na hin to a chu ke ho jong ka safe ta po ve hi ji chun ka safe na di win separate administration ka dei ve ti a hin thu moi a hi le tu chunga MEITEI hon avu pau victim khat hi cho pu vungjagin jong hi victim khat a hi le MEITEI in eina eng bol now eina vo na ho a hi lo le in e lo a hal pi a hi lo le MEITEI le Kuki ki ka ki boy na ho chu tu ni chan ge thi na I to na lai chu tu nai cha hlama sa jong chu ta chanu khat a hin kho an liam chu hi chi jong chu MEITEI ho je a MEITEI hon an jep na wa mo liam hi chu MEITEI ho tha hi chu ai le tu chunga pu vungjingin balte jong hi MEITEI hon na tha hi chu MLA hon popular government atosot sang wa chu vevin hi chi to bang ke ho MLA hon ka to wa hi in MEITEI hon ne vo li pi wa hi in separate administration ka thum pau hi tu chunga ne pi lo wa hi la ka ki resign of it a bon chawa anga theina lampi hung chu position hi apan mun deu pa hi pathinin aban bana step ma hi igon pi chu a hi wang e ho Kuki CHATE hi inzawa ga seima banga MEITEI hon sum evet sa wa kola pui hla ding chot hla ding I go no wa ikai le ki chal jing kai kol ninga yo mo hi tai ti pa chong hi MLA tu ni a hi chi to bang pu vungjagin walte in atto khela to nai lo ho hi kichi the win phat khat le MEITEI hon hi chi to banga I hin bol the wa hi ti jong hi iga sei the hin din nga chule sun na hi
paite student welfare association hon jong hita chu sun na message ho jong ahin bolovin ks on jong condolence message ahin bol kit novin emla khat bei chu koya dinga nom ding ham ain sung mi adinga jong nom lo ding hi 2023 a patna chu pu vung jagin walte achapa aka na ho hi social media a hung than ji ting le koi macha amit li do lo lo hi chani vet mei a hi zong le mi zo sen ki puna hi aji acha te chan ho jong ki puna a ama jong mi mel hoita hita chu chat thailo be a ahung ho bang chu igela hila pona daw ma mi zo se kuki nam pi zo sen taw na ki nei pi na hita taw na ki nei pi a 2023 a patna gen thei a hin tho over tu a 26 hita chu 2026 hita chu hi chi chan ge gen thei na hong ki tho a hi wanga tu ni a hin ho anam be tho a hi in hi che ho jong hi vet na hi le MEITEI le Kuki ki boy na victim khat Kuki MLA thi a thi chu Kuki mina thi kit chu hi chu hi igel do deu hi kana min te ho tu ni alam za thang banga Kuki ka hi poitin aza za sei jong le han I thi niu le zang ke a ki lut kit na hi na pa a ki lut kit hi ti hi I he do so ke va I pil do deu win jong avela tep na ka hin nei a hi in pu vung zagin valte le in sung mi te ho zo si jong pathinin lamon na pin tin ama jong pa ko ma nom ta chol don tin leisi na gen thei ha sa na thu na ho Dallha a tu ni a he ama jong no ma ki chol do hi ta in a in sung mi ten jong thu them thei na anei thei na dewin pathin lagawin hin pi jing ta hen ti chu iga phon theu a hi chule EIHO Kuki CHATE I phat lo naw neu cha ka sei nom na lain EIHO hi Kuki nam sunga aba akaya sub tribe hung ho hi I phat lo naw tampi so aniau pena ga sei dinga tu ni a hi Kuki in pi hon KZC katen ZC ti chu Zomi Council ho agavil ha wa Zomi Council in Kuki pon ti chu thadau pon ti ding ha hi chi sai pi hup kisil ta so a hi le Zomi Council pan jong hitima a chu paite pon sil sa ki chu na zo pon sil sa ki chu a sil sa ki ai le chun hi chi hi example khat so hi chi to banga ahung ting le koi ma zo se ki pa so la tu ni a ivet na hi le nga zo mi ho lai Kuki ho ahung ki boy te ti le koi ham a boy lo na kilung hang so okay social media cho cha te I phone memory full paging cho hi chi to bang cho a hin la tu ni a hla sap naw hi che ho lo na thei dinga chu a hi thei a hi le tha do win jong tha do pan jong paite pon chu kapo na hi ti a thiet nei lo ding paite pan jong tha do pon chu kapo na hi ti a thiet bo lo ding noise lo ding vai pe pan jong hit chi to bang ma chu I bol wa a hi le chun tu ni a I boy naw hi kilam thei ding ai a hin la ke a bo mi a dang ka dei pui ke a bo I ti tiang le hin I boy so EIHO Kuki CHATE hi nam ngai lu ta hiu nam ngai lu la a chu phung ngai lu ki hat jokit na lai chu na phung ngai lu I hi je wa hi boy ama sapena I nam ngai lu tin aban le I phung chu second a ko yo ite tu ni ai hon phung chu first ai ko yo wa nam chu second ai ko je wa I khan to thailo wa hi ti ka sei do no me na hi tu ni a I pi pon chu hi jong le Kuki pon hi tin pomo hi te pateta eima tribe pon ke hi lowa eima tribe pon iza bang wa chu zat dang ho tribe dang ho nam pon jong chu zapi lew han tu ni a I nam sunga boy na ho hi lo ding hi ti pa chu iga sei the win tin tu ni a jong hi ga belo chun mon choma new so hi ka vet ji le ke ka thei ji point a ji chu
Manipur CM khanin violent ahung ke pana tunia Kuki le MEITEI ki ka chamna semin IDP ho avelhan hiti khati tia ki sei hi ama jeng ta jong Kuki gam sunga hong lut ngam nai lo a hin la media a hi za chom ki thia pa hi event na hi le lunghana umin tua ga sei ma banga chu khatnin khat tribe ivet dawa tribe khatnin tribe khat ikivet do da to pau hi dal hau hitin phateta apang khom hi ti kanami te ho a khuti lawa hi le kola kona MEITEI ten in chot ha na deu hi nai cha hi tai ti pa jong chu kaga sei the hin tin litan langa boy ho jong hi i project ngo tu hap ta hi ki chai ding a hi ta in tu ni chan ge a pan hin la nai lo hon jong agang theilam pe na pan hin la go hi tin i chen khom piu tang khul ho jong hi ki got na anei jingo a hi ji chun hi chi project he agang thei pe na chai do ding ti hi to gon ki nei a hi in a hin la mi pan hin la hi hlom the jing na lai vin Kuki CHATE zale som nga le nga bo in pan in la pau hi a hi le iti dan ham ti pa hi question lien ta ji in hi chu ho lo na ding le gam inam hat na ding idei wa hi le ka sei banga chu I thau je khom hi tin pan la khom hi ti amasa a chu zale som nga chan in se wa hi in tu ni a hi zale som nga le khat na pa na zale som nga le nga chan nin mi nga in pan a hin laki novin hi chiwa pan hin la hola a hi Juliana kiti hi ama hin sang ni a hin to in ama hi tu ni a dinga sang pen a hi Juliana kiti nu hi masanga pa na pan project anaki nei cheng le Kuki channel family in project ki nei cheng le thon lo hi la pan anala a amin asang loya hung kita do jingla a jong khat na hi ti jong hi ka sei do no min chule lalam kilong jong hi masanga pa na hi ta hi consistent a hin maintain a phateta a pan hin lazing Kuki channel family a kona project khat ti le hla lo hi la pangkhat mi jong a hi ti chu avela ga phon theu hin tin chule tu chung I project ngova sanga chunglanga pan hin la hi chiwa hi mili aumin hadasa helam kip gen a hi in aman sanga chule lam khulun chong loi aman jong sanga a hi in edina in jong sang som a hin to in chule Caroline in jong sang som a hin to in ama ho se hi sanga chunglang pan hin la a tu chung e project ngova sang pen ho loi cho a hi ti chu to iga phon thau hin tin tu ni a hi chiwa igam inam ngai lut na zal le igam inam hat ding dei na a igam inam za dangnam danga kona ki ven theina dinga pan hin la ho zo se pathinin nain sung chi wa phathei na hin bo ventin na sum hol naw na pai hol na wa jong pathinin tu ni a na gam na na ma dinga na hin to do sang le tam ale sanga tam zo in phathei na hin bo ki taw hen ti chu pathin he nga wang iga thum pe o hen tin tu ni chan ge pan hin la nai lo hon chong hi chiwa hi account number hi hen WhatsApp number hi hen ahung ki koin QR code jong ki koi ki na line koi to bang pan hin la ho zo sian hi chiwa hi screenshot to namin na hin thot ji di wa hi ti jong chu achai na pe na iga sei theu hin tin tu ni Kuki news mang cha a igam inam ivet na hi le Kuki CHATE ilha sap dan no le thil thum pau hi I lol hin theina diwa in sei na ho le igam sunga thil hung ho in phon theina ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news hin ngai hla a hin ve zo si na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei hin bo jing ta hen Kuki chapa